Ajoli kikit gi mano migi na dong chako yokel tela badit me speaker shi me Uganda la tien wa mara o chwa do wa ni en merber speaker shi me Uganda nye luani mau nye chamo kene chan ra chamo kene chan ponyo dano chan ben kelo ti ento lo tiana choli pa megena di mone ko kelo migi mano acholi wajo ni chakti kayoke dano katika opinion gi dano katika tam gi dano tinga ni tamong dano tikwen lo tiana acholi wana mero gek wana mero charpe ana mera kwa kana me fo janro to duong janro secretary me enare amero fo ne yen an abichono kui kito duong karmo ma kwan popol siksana to duong karmo bir MP kito duong penyu geno mo igamenta eni eto karo anda enare penyu la bon luoro o penyo pe pasena chel memo menoya o ya chawa ni impact me percent memo o lo to mo ti manok eto en pasena chel ma chulu mi ro claiming foot pe romo eto to duongero penyo dong mon wana chuli wana mero wana tiki resources wakai mabeju make kwano ke maunge ba unyu ke obe ci dong ana mero penyu megina di mon magukati o kama leng me che bare ko manita mong gitamo ni a chuli tiko beri chan penar unyo mero wan wa gaklo chan penar gina ngo mara kino bat ma o beri speaker me pale me Uganda kala tian ma mego yo kata kita me to unu tika pokke kon beno ngeo ni ene dong ti la diete ke ko me chok be ke la diete ba eto be furunu o ti tam ngeo to cha achuli kong wa yo pe wono o e kar ma do mi kong jimi wen kong dang wa yeo pian dong wa timo mega megwa mega ka wa timo ane na wa ni achule yo bolo kui lo yo ki NRM kui mukar cha eni ni bene gena yo bolo pasen ma dit lo yo ki gamente bolo to mi kar kui chili wo o chili o ya churi bene primary yenge ma da boss bi ko mero yeng primary wa chen wata bene ti amera wati woni funu mala diru wa ni mer golo ne ni ana tiki chwake an macharo an la diana joli an kanja tiki chwake donc funu yoni tiko mania wano mer clear percent memo macharo joli wa mer clear percent ati memo matia joli même minerals matia joli wano mer percentage we bene ko wala wando beru lu chan kar malai ko beri jemi dong tia wer du bitingwa kamenda bo tika ni bitim gen ma wano mero kono do gen ana lo ye en ngato lo ye be pere ngato pene la diet do bo ben pere ye eto ger ke wer ke lo ke social media lu jojo re kwere butta gen ki dano ki min ki chwa eto ge pe ka chwa ko maj mala dir wa ke chwa ke dong maj ko beri chan tika tia ka to budak buru tekai wunu tiana chulu tamu ni wunda ko pat na wunu gwa ni wunda ko nge ping kwa balo mi loko da diru waje ni feki tuwe gara itien ngata kuya mi eta chulu tuwe ko do wundo ni no ba inera we an pa bi ye burke kuna ngene igang waka jemi tieba da kana lego bulmo ken me kwer burke teman lega na tie bodo tiana chule no miru wigupo ni dong wo beri chano rom an ma te lo ka beri kan na ga den chan ma liet abada miru chan kam wo o ye ni wo o kamo ma ko ma chon dong pe donyo ko ma nyen ne no ma nyen ni ye ma nyen pe ka wot ma chekhi o beri lo tiana israelite ma meng
megena un mo bolo ku yima be megena lu tiano tua a chole go weng at large ana mero wati wu ni geno mo ka kere lobo ni kapa ini kere yetu ni pebe no la fu ngelo ke mabe ni kapa ene kere tu ni ka fu pebe cham la biya cha ngelo ke mabe ni kapa kere tu ni ka te biya chara pebe char cha be pebe cham ti town ngat ma pe ke ti ma abi ni town ni yo ka ke gum wa ho do ke yo ka ke gum kong dong ke we wa be ke gena tema do karo romo do unu meto bet wa we man jomo ken ke nu kay ko di to mor wa ngeri mor wa ka kar ba ana dan mu to le chu ma ge wor tie ya un po nge cham ma te kom ko pa dan donc le diet ma ana twa ko chu ni me ber speaker me parliament me Uganda eta mera wati jo ma ge tika miel ku long ke gar ma ge tuwe tien gi ana ngeni ni be ber speaker me parliament me Uganda man lo pa ki ching ki to un ke ke uni la diet do donc cái gì chào mẹ nó của long nghe ni pe do ni ko ma chui ma tung cha ka ma yi chào mẹ ni của long ni dan la diet do mi be riek ene kita ke luon political ke do nyo pe de be so la diet ana ji o chui ni jo ma go wa ti raj wa go wa ti raj ara wan ma wa lo bu ko riba wa no miri a chui miri o ka mo ma da chui geni lo yo dak ma wa ma ti piri be we ngor mo boli wan wa be wor ko ri donc la diet ino mi ne ni ikeru chuni bene igien ma ini tikati mo nene an chuni tek ni in wang me peri comme presidency me Uganda wang me peri wang ngeu eno ni twin ma lu ba toile kom pora tie nyuru a chuli tamani ti ngala ero ife ka ngala iti pe Uganda you were born to live and continue with that spirit, Mr. President, no but now. You will soon be the Speaker of Parliament of Uganda, and things are going to be better for all Uganda. We love you. We shall support you. Though we don't vote in the Parliament of Uganda, but we shall give you all the support we can afford to give as people who love you. I'm so happy to hear that you were not fearful to come and express your feeling by saying your point of view, becoming the next Speaker of Parliament, the 12th. And I know you are moving like a real king. Uganda is going to have the joy they wished for a quite long time. Ngautura mukateveyo. Thank you. I thank all Ugandans. My love for you will never perish as the word of God. It is time to be bold and speak the truth. One love, Ugandans.